Ja sam Ivna, vlasnica obrta za terapijsko jahanje. Ovo je moja sestra Katarina. Zajedno se bavimo sa konjima već preko 20 godina. Posao smo pokrenuli prije 6 godina i od tada uspješno radimo sa konjima, školu jahanja, terapijsko jahanja, trening konja, ujahivanje konja i sve što je vezano uz konje. Ovo je Mazonja, on ima 25 godina, zbog njega je sve i krenilo. Sestra mi ga je kupila za Božić prije 7 godina. Onda smo morali napraviti kuću i sad ovo sve lagano postaje njegova vila, a ne kuća. I danas ćemo pokazati curici kako se jaši. Jesi spremna? Ide za Stelom, to mu je cura i onda mora biti blizu nje. Eto ga, sprema se za jahanje. Nogu u koljenu. Ovako, meni daš. Može 3-4 sat. Bravo. Sad držiš kraj ovoga i tu za sedlo se uhvati. Znači povučeš desni dizin kad hoćeš ga povući desno, a lijevi kad hoćeš lijevo. Iako će ti on sad hodat za mnom jer je on ko moj mali čuko. Ali povuci prema sebi ruku. Tako da. Na Mazunju je najlakše naučiti, on je najbolji konj na svijetu. Lipicanac je, da. Đakovački lipicanac. Da.